Waangalizi watukufu wa shabakatil internetia, la plateforme multimédia et multiservice pour la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance aux Comores. Rihundu Shabaha harmao mudaunu ya humjuzani ye hawa jimla ivumao harma ensi ya hatu wakati inda unuo bantu ya mashirika ya daula ya hisa ya sisi shehi twambwani ya sisi ezi twambwani ngaindao na ujusankasi minhum del shirika la mawasiliano la Comore Telecom nana le shirika la APC Autorité portuaire de Comores bimana de mafamana wahe epor hadar wahe sepor hadaraja yahe Comore yatimbize twambwani vanu zambao haruma lesu ala la rais Azali Assoumani haroha inunsiu ya raru haroha banu handrege ikayao ikahuja imrenge ya lawa harma ensia sundi na banuri zambao ye umra ngendele yao hawastwa harma umji wa Maka na riadha wa mrenge hasheo na shehulila he malaliko ikayao yo ya kikawaida ikayao ye mfaume wa hinti ya Suudi yo ya familia wa faume wa Comore maraisi wa Comore haini maha na ishabaha shinu rais Azali Assoumani ngujihundo wazima na maraisi wenji wanzani ma Islam wanzani ma hinti ya Saudi Arabia ranzi ndaharuma lejiji la Maka ardhi kinana baladil amni wal amana harma le suala la husu mhudumu ze investiture ikayao mahsusu de investiture ya raisi wa daula ikusudi wao haikao ikaoshisa shikanti madar ibanu zambao hauhudumu namna ya ye investiture bimana dusiku rasmi wa ureza Colonel Azali Assoumani umbango wa daula ha ismu ya raisi wa daula ha mara ya raru ranzi nda hunu na angekusudi wao hunu moroni haruma umji wa ikoni haruma ishiwanza shampira shama taifa sha daula ye lazimu ye serikali wa hudumu ye investiture ikayao ye shabakatil internetia kwa tuiona hadito jema upande ngwa unao ya ukaya yo haki ya he daula huureza ye kofia ya itwashi bimana dizedhamana za he daula wa rais Azali Assoumani yakubaliwa ni mahakama ya juu Cour supreme yo haki ya he daula hufanya ye investiture lakini ye shabakatil internetia kaituona hadito jema haupole na uongofu wa sawa wa demokrasi ila namna ye hudumu bimana de namna ya hudumu ye investiture namna ipangishiwao namna je rais Azali Assoumani ya tendene ye daula ya Komori hamara ya raruhu kaya de mbaba wa he daula ya Komor wakati kao wao ya kaushindana ndae nao makandida wokumena waili ye wakume na mweja wakume no mweja hahisa hajusa mhono na Jafar El Maseli wadunga yabo wokume no mweja wamba tide namna hiyo wasaya ngwa obonze ngwa raobwe na ulaani omwendo hawastwa wahiwezi na wasaya walio hundani washemezao ya ukaya wararilwa na wabohaze voti ndongo ikao upando wa hatu ngari onao ya ukaya yo haki ye makandida wokume nomeja badala ya kumena waili wahime hanzia za demokrasi watsahe haki ibenuhe haukweli lakini ye mahakama ya juu ya hisa ya katashawiri upando wa hatu si watangazaji karti na namna ujua riteo mhono ya bortujo ungula wa mdu ni mhunga harumali suala linu wilo karitsuli ransi ngarambao ya ukaya karitsuona hadiso jema huyakaya ranzide makungumanyu ikayao ya dunia ya
ya shangiria Azali Assoumani ya kubali ze natija za tolwa ranzi de shekao sha taifa shahwendesa zenye chaguzi seni hadharura nana ye za tolwa wajau ne mahakama ya juu ikayao ye makungumanyo yobonze ya kubali ya uka Azali Assoumani de raisi wa daula nana zenti nyanzani za kubali uka Azali Assoumani de raisi wa daula za jama fereshoni ngaru nao ya ukaya makaratasi ya hao ngawalihi watarajia Azali Assoumani ne serikali ya hae wahadisindo harmanzia za mwelewano baina ya hao ni makandida washindanao daona ebimana yode opposition ngaruo nao de kinyume ya Hemeline Nanga harumale suala linu ye daula rahaka ijapuangayo ya utsaha mahadisi na mwafaka wa utsaha ili wandu wajue wakenti wazima waelewani harumale suala linu wajau ni makungumanyo ya dunia minhum do umoja wa Ulaya nana wa umoja wa Afrika ni ze daula za Marekani za hara ya zenatija ikayao do za tola ne shekao sha taifa shahomwe deso zenye chaguzi seni wa hara za omwendo wa masakala ya voti ikayao ya tuhumla holihondao ngwambao ya ukaya kabatinzia ya ubira ekatidokaya wandu wa kenti wa hadisi bimana ndainu yambao dialogue inclusive haruma uanzao Azali nana uwatsohanza Azali riele wando ya ukaya yeshwabaha shilio dukaya wa rekomande heluha ya kimanga ya ukaya ngeiladhimuo wandu wa kenti wa hadisi ye serikali ya daula ikazae shondemanyo raha hatanabaha ketuishia ireme ngeendele yao bimana ngehudumuo ye investiture bila ya ukaya imahadisi ye jaka ya fanyishiha iyo demana sisi rambao ya ukaya sisi shabakatil internet ya karutsuona hadiso jema harmae nuktoinu hauka ngaruonao ya ukahakika ye mahakama ya juu wamba iraisi wa he daula Azali Assoumani iraisi wa daula Azali Assoumani twao hanyu juu mahakama aukaya nyinyi domala amini ya ujua mnafidhishe mhakikishe haumharaze mwamba iraisi wa daula Azali Assoumani samina wa atwana harumali suala hilo lakini ye amani no polevu ne namna ya utsahausawa wa haki na maendeleo ya jojusa iyonti harmanzia za amani si singarambao ya ukaya ye mahadithi ya mwelewano ya odialo maslaha ngarijiungamanyao nezenti nyanzani mwe Komori ne makungumanyo ya dunia ikayao yonti pia ya rongo ngarijiungamanyao halkadhalika ni mrumshe swafil awal wa he mahakama ya juu Bibi Harmia ikayao yemzaje wahwelewa ya ukai mahadithi ya mwelewano baina ya hoa lokinyume na Azali nana ye serikali yao ya jourwali ya marunda shati guguru ngariele wao ndo ya uka Sheikh Salim raisi wahe mahakama ya juu Cour Supreme howoni wahahe na imani wa ukaya yenti kai harma amani ngwa juu wongoza yenzia inu ya mahadithi ili yezi isimamie harma amani yode namna rionawe tafauti ya hekinyume ya Hemeline Nanga ngarionao ya ukaya imadhamana wa serikali wakaza eshondemanyo kwa tuishia abudu kwa tuishia kobohobo harumale alalinu wakaza ya ukangeiladhimuo ye investituri ifanyishihe ye tarehe mengomili na ndadaru ya mwezi unu rilo nuonu yabo ngarionao ya ukaya ye bambura hake joha haukaya ye haki ya usawa ya demokrasi de yabira omaha ziwizili na kumena ndadaro Muhammad Ali Swalihi Mamadou hafadhahu Allahu wa raahu hakubali ukahashindwa besha ya ukahamiso hajahamba haka hahibi waze voti lakini hakubali hawastwa na demokrasi ionesa mrudhamana wa daula enom republicain hakubali ukahashindwa hajahu Stade Bomer hahakikisha omreziwa wa hekemba ya Azali Assoumani ukadira isi wa daula ila alama nkuu ya onesa ya ukaya hakika ranzibala hata nalelo etarehi inu nirongo wao ngamhakikisho ya uka Azali Assoumani di raisi wa daula habo ya kaya uo ya kaushindana ndae nae hajusao mhono ya uka kweli hashindwa yode alama ya demokrasi ya ukweli
investiture ndai ibi joka ujua ifanyishihe bila ya ukaya wejaka wahundiha makandida waili hawararu hawane hawatanu wahakikisha haruma ye stadi ya olimpiki ya maluzini ya he daula ya hukaya vanu rikubali rije samina wa atwana ya ka Azali Assoumani harishini yabo ngari onao ya ukaya wa ngabo pengwa ku halisi ikakawa jahundi hama kandida walio harmai makandida 12 waja wathibitisha ya uka Azali Assoumani ni raisi wa daula uodo uoni wa maelezo wa analizi kaya ndio sisi lifanya wa upeza matu wa hatu wa ukaya ngari tarajiwao ye dialogue inclusive ike haraka bila ya ukaya ye investituri ifanishihe woti uguguru wala tuka mndu hashindwa ikaha kubali ya ukaya nge ladhimu ya hadisi ndaenaye mwananya ya shindana ndaenaye haruma yeze za olimpiki haruma zeje za ping pong haini wandu washinda nao nge iladhimu wa mshinda ya juso mhono samina wa atwana harumaze rengbi ya ukakweli hashindwa kafatuze mashindano ya voti ya kautsahwa raisi wa daula ya rume panza la mitano ya nge ladhimu washindwa wakubaluka washindwa yoni alama ya demokrasi ya kweli. Alama ya demokrasi ya kweli mpia waja huu sidoka ya hukaushinda na daona bani haho uhisi ukahushindwa hauhisi ukayahu mshindi utawe harmansi ya hao wende zaho harmansi ya hule wende wadorabwe ngarona ukaya Sedelarifu na Salimu Saadi na Dr. Arshimedi kwa jadunga ya demokrasi mpia ya haki ya usawa wa ukweli wa ukawanu kweli wanu makandida wakaushindana daona wandu iladhimu wahime wa wane kodo ya mare wahime wane kodo ya demokrasi harmainsi ya hao shawatende wangari ya wandu ikayao warurana vinyomanga aranzi jana hauka sisi ngar aminio ya ukaya ngabo wakomori wana wakomori walio harma ya ulaya Faransani wasoma walo harma maandamano ya utsaha azali ya rejeze nchi harmanzia za demokrasi kao kwa japaro rumishiha harma ya daula ya komori bimana kwa tina mabaala izongar aminio lakini ikangari onao ya ukaya Dr. Zile mbikao hasomesiwa ne daula ya Komor harumishiha obonze hangilmu ya benu handondondonge mengoni mao wana wa Komor wapendeza hangilmu ku ikao zikauladhimu zinufaishe Komor hajabanu ekangu jobanu yekana handuhuze hukalotel ngarujwa ukasedelarifu yemzima mengoni ma owana wa yeitsahidi kaya owana wa Komori kao wapendeza harumainsi waonesha alama za kishuja za watania harumanzia za demokrasi za wania isharafu shahensi hatu zetarehi ngizo yabo ranzi Sedelarifu ya wania Ahmed Abdallah Abderrahman homula wa wae ya dunga Bob Denar harma madai ya udai haki ya hinsia hatu ngarujwa hal kadhalika Johar hawania hinsia hatu emudai maksusu international wa hinsia hatu Metro Sedelarifu lakini yeka hareje banuntiju yulala harma loteli ngar aminio ya ukaya dini naswiri uyemzima mengoni mawandu wa Ruma daona aliswali himtashiwa hata naba raha kwa tina vala itsoka uyonti pia waliunda abanuti juu abongarjo aminije ya ukakweli nyiwa Komori mpia namna je wahenda Faransa mwende matsahenzia ya ukaya wa baba hatu no wazaza hatu waundaye majumba yanu waliundi ya Komoro waundia etamaya ya Komoro wasomesao wana wahao omuluku wahao wahenda pia hata sababu do wana wahao iliwa wasomese hafaida nzima ya usaha waje warejei harmainsi hatu waje waikombo ngarjo uyelewaje kama idenga mwatiao zitsota za kisiasa ndongo ikayao izoti fikira za hao wasimbuhe wahunde esaladhimu waje waundie Komoro waunde esaladhimu waje wasomese wana wandu wao mwede mwatia harma balbala ngamazi yao ya ukahata ye Ramadhani watsibehe hata fulusu wanutiju watsangalieze ahali zao izo tinongo mkinishiha izo rizamba harmashe pindi shabira ya ukaya nge iladhimuo mshenkeze haukangabo wanawenji wasomia harma ya ulaya Faransani wazia ye ladha ya Faransani ulaya
waroha wajazao vanu nsiju waja ngwasimbu hao vanu nsiju wenji wa hao mamudai wenji wa hao ma ingenieur wenji wa hao ma médecin waja ngwa vanu ngwaremao ni jua ngwaremao ni mvua ngwazimi wao mwenje harma muda wa mezi na mezi walala izani wasimbuha imamudai wahensi hatu na mangalie metro Hamadabako mangalie metro Azadi mzee metro Ibrahima Ali mzee metro Ibrahima Ali mzimba enfan ikaya wo maisha ya hao wayapanga banu wayaundu banu ngwa na madzina hafaida nzima ya yonsi wakomori wenji wasomia bonze waja banu waja warumishi hao yendi ni mjoka uronesa ya ukaya nyinyi wana masoma makautsa hamje muhunde faida ya yonsi karsuharaza amruna dunia ya shabakatil internet ya ketsuharaza wana wakomori walobonze wasifanye maandamano na wafanye maandamano hata Israeli yaje avuzele juju lakini wadukana mwiso wa ujua obahani ya ladhimu wajue warejei au kaikarado hanzarangalie zetabu zile mauharmainti hatu abaha mashirika ya daula ya ngamia ya timbiza yezi twambani haukaya wenji wa hao wayaladhimu wayabalie ndanyi mlo iho masoma nanyi wazee msome sao wana maladhimu haraka madunze nzia wajebanu wajiwa unienzi warumieze ilmu za hao wasaidie Komoro lelo mashirika ya daula ya ngamia na mangalie bahanu ye Komoro Telecom yendao ye Komoro Telecom yitimbiza shaitsambwani yitimbiza itsambwani amruna dunia irende hambe ya imaya haukaya umjo wa Telma ikauladhimu wana wastarabu wa ilmu za daraja za juju washinde wagabilie mihima ya hele panganyile kula Telma ikawaka huja ya jiarote Komoro yarenge haini shilobanu yabalie ya behe bushini yabalie ya behe Ulaya izode zifanyishi hao haukaya warumishi wa Komoro Telecom yeshinji yao Komoro Telecom haini mwezi ngashilibao warumishi wenji walibao Komoro Telecom hom shahara unjiao ni mapesa ya njiao harmali shirika la Komoro Telecom lakini isho shinji yao Komoro Telecom nisho shinji yao Telma shosawa harma mwezi lakini Telma hara urenga wana wenji wa Komori iliati jo waliba ngwanzu ya renge wana washashi ikaora kwa jashi zaidi ya wandu majana maili ngwanzu ya walibe homshi hashila shinji yao haruma mwezi haruma ledaho la Komoro Telecom disho wisho shinji yao haruma ledaho la Telma Telma ngena wanadamu wenji bimana masalarial ngio haju halisi bimana awe Komori kaitsulata hauka umshahara uo ngotsingo hendelia wana wa Komori kao wana wa Komori wao wazingara famizi nji wazilelao lakini Telma haja katsukubali urenga wandu hazini haba ya zero bine zonti pia shila shinji yao gushirengo yeshibe habushini na Ulaya yeshani siza wazungu ishabaki yabo majanteri ngashini kwa wa Komoro izo mengoni mwese ilmu za kauladhimu lelo ye waziri wa yankiba ya hinsi hatu ya bime masuala amanda yao shati yankiba ya ubi mansohole ankiba ya uhangali ya mashirika ya daula ili ya juwe ya basauhe na ngari aminio ya ukaya yenzia nzima garanzao ilmu wana wa Komoro wababa hatu nuwajaja hatu wasimbuha haruma ya Ulaya Faransani wasimbuha haruma ya Larinyo wasimbuhao haruma ya Maore lelo hatumaini ya ulela wana wa Komoro wasome waje waaunie Komoro ye Komori ngeta hao matwalabatil ilmi haraka ye Komori izingamanyiha tena izingamanyiha ukaitso hale yabo le shirika la Komoro Telecom ngalijoenda faiti na yoti ubenza hao haukaswara fambi na elimu nchashi zilona uwana zijana waruma lelo harma mashirika yao wasona ze gabari na serikali bayo ikauladhimu yumbise ifanye ze recyclage za haini wakati za heze elimu za ekonomi za ushinda zikingie ziwane lele panganyile ku la Telma ngeiladhimu Telma ya jusenkasi ngedingoi
ya dusenka singedingo ye serikali imhimise wamdo mzima ili wandu wabenue wa ukweli wa shirika mandalinu rijue ze faida za hatu bahanu zilio na wadoka ushinda wasove yensia hatu de ilmu dani wababa hatu msomesao wana Marseille na Lyon na Paris na Nice. Msikubali mjia harma siasa, msikubali mdanganyiwa na msomese na mjanema pesa na mjemude yensia hanyu na mangalie hizo lelo Coco Palms Market na mangalie hizo lelo Yemera wa mji wa Ikoni ne bamba oyambani afanya ya kubali mkataba mwema wa uroa wa matajiri mashinwa wajiwa eneze yankiba ya hatu na mangalie mshenkeze serikali mshenkeze yemzaze nambaru wahanda wahele jira la hebamba oyambani na mangalie na mje mwede maone lelo ye Komori nge unishiao jamwezi harma emaluzini harma mji wa Ikoni ye Coco Palms wiibua ranzilo usiku wa jana yibua ye miwango harma muda unu wa Ramadhani kabati mkomori ujobali amba hindi yende yabo yende anjie ya ihuze ya libisi wamba hindu bure wandu wajo ende wende wahuze bure bila ya ukawe jarenge watike yo hazi ya ukaya izo 2 semaines porte ouverte wakomori wabuli waozo nele shirika la Coco Palms ili mjie ranzin sana hata masihu ya lelo yanu emi wango ibulwa harma fuari ya hoa Komor heni mdulo na sifiri ya ulo na sutu ulo na haini bahindi ya bali ya jendi atie ya jiuzize wakomori wala mabareni wakomori wala we harmwe tonrenge wakomori wahunde bahanu ba utsatsa ya kemvange nyao wakomori wahunde bahanu warahafu wanyongofu wajeni wajao harmwe nsi hatu ikawaja wajue ukayangwa ona shindo cha ujua wende hiyo de fikra izo ndizo risahau ye Komori ya lelo ne Komori ya maulu narangalie le shirika la APC le shirika la APC le shirika la hezepor za Komor ubahanu la siha uandwa hazi ngona mezimiraru ya kamili kwa jaliwa kwa tsuliwa na okwa na uliwa hata yeidi kwa na uliwa ngona mezi 10 na mirandaru ngwa ilao banki wandiso para harma banki waliba warumishwa kiserikali waliba warumishwa ile shirika la hezepor APC haini mezi harma mezi 10 na mirandaru yo ngwa parao 20 milioni 20 no waliba warumishwa kiserikali warumishwa hao yabo hakika le shirika la por lisalisibonti ngelisahau magwamana ngelisahau ilmu haraka ni serikali mwangalie mashawiri ya ilmu ya utaha wandu walo mainswafi yeze banki wapatao APC haini mwezi harma mezi 10 na mirandaru watu ushindo liba heni usiku wajo kaenda walibe warumishi wa hao wende wapare mapesa ho banki ngi walishinde walibe haukaya ye masalariali ngiyo 54 millions ye mapesa ya njiao harmae por ya APC ngao 30 millions par mois yabo izoje yabo mkawenjeza wanro hazije hata mumasili yabo nanyika mtushinde oliba warumishi nanyinga mwidomo wepara haruma banki nemje mlibe enga mjoka ulibandi yao masuala ya kauladhimu wandu wayangalie wandu warekebeshe nsi yensi ngetahao ilmu ngetahao ukweli ngetahao ubenufu ngetahao wandu wake haruma ukweli hamiso ngarjohamba ukaya Raisi mzaman Ahmed Abdallah Mohamed Sambi hata naba ngaramba onro eshamfunga lelo ngar subutiori zambe ya ukae shamfunga Raisi mzaman Ahmed Abdallah Mohamed Sambi sido uraia wa Ankiba haukae ngedo uraia wa Ankiba uo wandiso tolo aranzilu mahazi uzili na 8 ujusiwa ranzi omahazi uzili na 12 Abu Ashrafi harengwa hata sababu do uraia wa Ankiba haja beneficie liberté provisoire bimana yawe dossier yo ya citoyenneté économique yabo isaihisa ukayabo ngabwe prescription ya hayo ikayabo
omuda waranzi 2012 Abu Ashraf yakayazingarwa ne mahakama yafungwa yachililiwa ranzilo muda uo hata na lelo yawema haisaibiri minji idepase mahamiraru yabo umjarada usaufu mtobwa yabo umjarada usaufu mtobwa ekado uraia wankiba yesitwainte ekonomiki ye doktori ikiluludhani ngenda huu ngejwaezi ye Abu Ashraf ngenda huu ngonziani ngo parloma ye Hamad Abdallah ngenda huu ministre de l'intérieur ngenda huu wa yezia ikililu ngenda huu ngobonze ngujitembeleyo ye Mzabudu ancien gouverneur de la banque centrale ngenda huu ikau haini shakaunjia harma insinu shahusua uraia wankiba shikaula wawonzeshe jaharma ya banque centrale yemru ngenda huu ngehunungu jitembele hakadha karina uju warikane makama ya deux vitesses. Il n'y a pas deux poids et deux mesures. Il n'y a pas deux poids et deux mesures. Kinaukiri ngaranzao mahakama mpia ngaranzao rijue wa ukweli ye mahakama ye waziri wa mahakama yo uhima harongoa harma suala hamandalini ye daula no wananchi wakahadhir haina mru hajua ezijirio hauka linsi suala titi wei raisi mzamani Ahmed Abdallah Mohamed Sambi inu timbantondo ya mru linsu ala la taifa la ladhi taifa lilijue pia hadhir geladhimu suala hamandalinu li hukumla ekalija daraja ngilo la hukumla na li hukumla na lende shakali na uju walidoba batsisiwa na udoronwa haurambiwa ya ukaya banu Ahmed Abdallah Sambi ngulibwa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ngulibwa kafungu General Salim bure hamrenge hamtia shivani bure lelo ye daula itendelewa ni mwanamuhambu huo hajangu divo hiyo ni namna ranza hao daula karswanza daula inamna hiyo karswanza ike yesi amando ya azali Sambi haja renge wandu wa azali hawafungu bayo ye daula ya azali ijalelo ijayihundu shabaha sha ufunga wandu wa Sambi na Sambi karsutsa mahakama ya he namna hiyo ngaranzao mahakama mpia ngaranzao ze dossier za mahamiraru yinu ya azali bangarjuao ze nongoza jiri hydrocarbure wamsajaja wajiri hydrocarbure namna le shirika la hydrocarbure lendi swakapa ngaranzao ye zijirio komor telekomulelo na Archimedi nuwa mzingiza zidusiwa masuala yao ya hukumlwa ngaranzao le suala la SMPCF ya hatu yangamizi waranzido wakati wa hiezi ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi uja hiezi ya ikililu uja na hiezi inu hiezi mali zarengwa harma banki ya hatu societe ya hatu ya mali ya hatu SMPCF ngaranzao rijue ze mali za he Union Europeeni wakoutowa haini maa walibi ili warenge ton rouge esenfiza he bahari hatu base mali hizo kasija poronji ya harme bije ya Komor ngaranzao rijue ze mali za heze pavillon za huandu ze meli zibali yao beramu ya Komori zizunguli yao bonze ngaranzao baise mali hizo kasija poronji ya harme bije ya Komor ngaranzao rijue mali hizo mali aneziliyo
Garanzao mahakama ya kweli. Shakatsusa mahakama ya upande. Garanzao mahakama ya kweli. Hizo ndizo sisi rambao. Shabakatil internet. Inu plateforme multimédia pour la promotion de la démocratie. La démocratie avec respect. Respect. Leno mambe ukaya. Non, ne shabakatil internet ya. Woyimrua azali. Maudu mambe. Woyimrua opposition. Maudu mambe. Woyiwe manzani wa juja. Maudu mambe. Woyi manzani wa Firauna. Maudu mambe. Woyi manzani wa fulani. Karsutsa hai namna hii. Karsutsa hamasakala. Ngaranzao rambe. Matangazo ya kweli ya ubenufu eze haki zimenuhe. Haki bwa Komoro. Raisi wa hei daula ya Komoro. Bandia dele kafa. La rema wa Komoro ya tarehe 24 ya mwezi wa Avril. Hatarajia ya ukangari preleveo. Ngari rengawe, daula ngerengao. 10% mafungu kume harmajana ya hei mishahara ya huwarumishi wa kisirikali. Rea hei mashirika ya daula, rea hei administration publique. Mafundi wajua washemeza wambatsile namna hiyo, lakini daula ikazesha ndemano ifanya izo ya kanza ifanya haki daula yode daula, lakini ngelahimu daula par le biais du ministre des Finances, par le biais du ministre des Finances ou bien le porte-parole du gouvernement waheo kreno warambi ya ukaya. Eze malira zirenga mwa 2 Mars harume mishahara yaho warumishi wa kisirikali rirenge mbahinduta yeso mumbahindu fulani rirenge sainu ngaijo urumishi haruma ndongo fulani zinongo zitsikeza matsatsaliano isijo kama vanunga bonkudi mtsirenzize azali mabaala maudu hauka azali ngurumolelo maudu ngujoro azali ngurumolelo maudu ngujoro msirensize azali msijirensize mabala mjamdo uzisiwa na mke wadhi hauka ika hakiri tijue yesom ye mapesa ya he maya hundra pia harme 10% mairenga ika haki hauka haina mrige no mshahara hae mru haka urenge wa 10% no mshahara mri akauliwa aba haina mru ujo mshahara wa shayabo nyinyi daula nyinyi domzuao iso marenga ijimla ya ho warumishi wa kisirikali na mke wadhi hoson male jumba la mawakala na mke wadhi bo serikali mambe iso marenga ili wake ubenufu wa kweli harumazi ezenongozi daula ngelahimu ikenda hafu daula urahatifu na ukweli na ubenufu yabo ngarisambao hamastehi kabo karsurema serikali yabo karsurema insi hatu sitiwandwa urema insi hatu ngarambao ze fikra za hatu za ladhimuri sangi insi hatu riunde kamna ujua ufanya investiture watina makandida waili hawararu hawani wajawahima waremale koti ukaza la sumani haundu garambauka kamzifanya yabo yo coup d'etat yabo approuvé coup d'etat électoral hold up yo hold up ala barakatillahi kartusha ala barakatillahi narende hawinji Coco Palms Market wa usiku ranzilelo hata umfumu hata yetsumije hise ranzitasi msana masihu ngarkao yabo ili haina mkomori ajiaoneze hazi zahe baraka ya enea haruma